kirakabaye noneho ngo akanyamuneza ni kose ku barundi n'abarundikazi ku gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko impunzi zivuye mu Rwanda zerekera mu Burundi. Akanyamuneza ni kose ku barundi n'abarundikazi bishimira ko n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi noneho ushobora kugenda neza. Hashize imyaka ubundi itari mikeya u Rwanda n'u Burundi bitarebana ayingwe, cyane cyane umubano ku bijyanye n'imipaka ifunze n'ibindi, ariko noneho ku munsi w'ejo ku itariki 25 nibwo impunzi zahagurutse ziva mu Rwanda zerekera mu gihugu cy'u Burundi. Undi gihugu cy'u Burundi abarundi bahunga bavuga yuko nta mutekano uhari, cyane abandi bagahunga bavuga ko baje kwishakira imibereho, cyane cyane ko bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi nyine haba hari ikibazo cy'imibereho no kuba hari uburyo umuntu ashobora kubona ubuzima cyangwa se ibijyanye no kubaho. Hanyuma rero abarundi benshi bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama ni benshi cyane bayirimo, cyane cyane ko bahunze bavuga yuko nta n'umutekano uhari mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Nyuma y'uko rero u Rwanda n'u Burundi bagiye bavugamo ibiganiro cyangwa se bavuga ko ngo bari ku meza y'ibiganiro, nyuma bikaza kugaragara byanze cyangwa se bongeye kugirana ikibazo, imyaka ikaba yari yirenze, ariko noneho imodoka za Ritiko ku munsi w'ejo zagaragaye mu Burundi zitwaye zimwe mu mpunzi ku bufatanye na UNHCR cyangwa se HCR ishinzwe nyine iby'impunzi. Makuru menshi tugiye kuba tugarukaho, ariko ngiye kuba nanone ngaruka ku kibazo cya Kongo, dore ko mu minsi ishize nababwiraga ko AFC M23 cyangwa se M23 yafashe uduce tugiye dutandukanye two mu majyaruguru muri Kivu y'Amajyaruguru. Noneho rero biravuga ko yaba yangiye gufata tumwe mu duce two mu Kivu y'Amajyepfo. Ubu AFC M23 bikaba bivugwa ko yamaze gufata ahitwa Mimba, ingabo z'abarundi zonyine akaba arizo ngo ziri kurwana, dore ko ngo FARDC Wazalendo na FDLR bamaze kwirukira bakuyemo akabo karenge nk'ibisanzwe. Ingabo z'u Burundi rero nkuko mubizi zikaba arizo zigize igisirikare cya Kongo, arizo zirwana nk'ibisanzwe. Ubundi FDLR cyangwa se igisirikare cya Kongo muri rusange kikirasaho kikabona amasasa ari menshi ngo gita kiyirukira. Umwe mu barundi rero nibo basigaye ku rugamba bagihanyanyaza bakirwana nk'iyo centre ya Mimba. Ni centre iherereye hafi cyane ngo y'umujyi wa Uvira. Ibyo rero bikaza bishyira ko ngo dushobora kongera gukora inkuru tubabwira ko AFC M23 yaba yacakiye Uvira. Ni ibirometero bikeya uvuye muri iyo centre ugera muri Uvira. Amakuru rero atugeraho avuga yuko ngo bishyira ko Uvira ishobora gufatwa hatagize igihinduka. Tukaza tubagezaho iyo nkuru nk'uko abari muri Kongo bagumya batubwira amakuru, ndetse n'abanyamakuru bandi bari gutara amakuru mu gihugu cya Kongo, cyane cyane muri za Masisi n'ahandi, bemeza yuko AFC M23 iri hafi cyane bitagiye kure na Uvira. Bivuze ngo ku munsi w'ejo habaye intambara idasanzwe, bamwe mu bakongomani cyangwa se bamwe mu bagize igisirikare cya FARDC bo bikuriramo akabo karenge. Andi makuru kandi arazavuga yuko Wazalendo basize basahuye aho bari yaba mu baturage ndetse no mu nkambi babagamo cyangwa se mu bigo babagamo, byose bakaba barabitwaye, dore ko ubundi bisanzwe ko biyirukira bagata n'imbunda. Ariko noneho biravuga ko mu duce twose ngiye kuba ngarukaho imbere ngo M23 yafashe, noneho bakaba ngo barabijyanye cyane ko ngo banasahuye n'abaturage. N'amakuru menshi tugiye kuba tugarukaho, cyo nkwisabira ukunze ibyo dukora kandi subscribe hanyuma ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana musi ku wundi. Mu masegonda makeya reka ngaruke, ariko ashimira cyane wowe wakoze subscribe, kuko we ni we wacu. Ino ubundi ni channel yanyu, nge nta nicyo nyishinzweho. Mukore subscribe hanyuma mukande like, muna sharing, rero twiyubakire ubwami bwacu bwa Mupingachi Empire. Uzajya tuboneraho amakuru yose yizewe, cyane cyane
aya politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari, twibanda cyane ku makuru abavugwa cyane muri Kongo, kugira ngo utazajya ucikwa rero usangize n'abandi no nkuru, maze reka ngaruke mu masegonda make tuve imuzi n'umuzingo ibyaha ngaha turebe uko bimeze. Mu masegonda make ashize ibinyamakuru byinshi byanditse ino nkuru, inkuru zose zazaga zivuga ngo akanyamuneza ni kose ku barundi n'abarundikazi, dore ko rero ngo ku munsi w'ejo impunzi zigera kuri 115 zacyuwe ku bufatanye n'u Rwanda ndetse na HCR cyangwa se UNHCR, dore ko ariyo ngo ishinzwe impunzi. Ubundi izi mpunzi zabaga mu nkambi ya Mahama, dore ko zahunze mu mwaka w'2015, bivuze ngo kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2025 izo mpunzi zari zikiba mu Rwanda, zaciye ku mupaka wa Memba rero zerekeza mu Burundi. Hanyuma imodoka za Ritiko nizo zagaragaye mu Burundi zitwaye izo mpunzi ko zigera kuri 115 zizerekeje mu Burundi. Bamwe mu Barundi bati mwakoze u Rwanda, turabizi neza ko rega n'umupaka cyangwa se n'ibindi bizashyira bikajya mu buryo, hanyuma u Rwanda n'u Burundi bakongera bagasura umubano, dore ko ngo tura abavandimwe. Bamwe bagiye babyandika mu makomantere bavuga ati ubundi twapfaga iki n'iki, dore ko ubundi Burundi bihita bibashyira ku rwego rwo kugira ngo bakorerweho stati y'ubuhunzi. Ubundi kuba uri impunzi y'u Burundi byari byemewe, ariko kuba impunzi zatangiye gutahuka bivuze ngo mu Burundi hari umutekano, bahita babakora kuri stati y'impunzi. Naho M23 rero yabikomanga gufata AFC, yabikomanga gufata Ovira mu mbabarire mu masegonda ashize. Bamwe mu banyamakuru bari muri Kongo baduha amakuru bavuze yuko muri Mimba centre ngo bariho M23 herereye kandi ngo ari hafi cyane. Reka ngaruke tuve imuzi n'umuzingo n'izindi nkuru ntujye kure.